Bingo! Bingo! Halo teman-teman, kali ini ada Bang Sopo, Adit, Denis, Kak Ros, dan Haji Udin. Kira-kira kalau kita kasih es krim mereka jadi apa ya teman-teman? Nyam 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 nyam. Wow, Bang Sopo makan es krim berubah jadi Spiderman. Menurut kalian, Adit makan es krim berubah jadi apa lagi ya? Nyam 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 nyam. Wah, hebat teman-teman. Adit makan es krim berubah jadi pasukan Squid Game. Menurut kalian, Denis kalau makan es krim berubah jadi apa lagi ya? Nyam 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 nyam. Wow, keren teman-teman. Ternyata Denis makan es krim berubah jadi ondel-ondel. Menurut kalian, Kak Ros makan es krim berubah jadi apa lagi ya? Nyam 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 nyam. Wah, ternyata Kak Ros makan es krim berubah jadi Power suara kuning teman-teman. Menurut kalian, Haji Udin makan es krim berubah jadi apa ya? Nyam 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 nyam. Wah, hebat teman-teman. Ternyata Haji Udin makan es krim berubah jadi Boboiboy. Terima kasih ya teman-teman telah membantu aku untuk mengasih es krim kepada Kak Ros dan keluarga Adit Sopo Jarwo. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.